Tubahe ikaze bakunzi ba Rwanda Sun, twizere ko mumeze neza muri amahoro aho muherereye hose. Natwe turaho, turashima Imana, turakomeye. Wowe rero wakoze subscribe turagushimiye, wowe kurikirana ibiganiro byacu, Nyagasani aguha umugisha. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ku makuru agezweho by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakomeje imirwano irimo ihuza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta n'ingabo z'u Burundi FDLR na mu mutwe wa Wazalendo. Kuri uyu munsi rero abantu barabizi mu mujyi wa Goma hari amahoro, ariko duhereye mu bijyanye n'imirwano hanze ya Goma, ubu mutwe wa M23 urimo urarwanira muri teritware ya Karehe. Aho muri teritware ya Karehe ibiro bya teritware byafashwe ku munsi w'ejo. Icyari gikurikiyeho rero ni gukomeza imirwano yerekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ikibuga cy'indege cya Kavumu nicyo kibuga gikuru kiri muri Kivu y'Amajyepfo, kikongera kikaba hafi y'umujyi wa Bukavu. Bivuze ngo ufashe ikibuga cy'indege cya Kavumu haba habura igihe kitari kinini cyane kugira ngo werekeze mu mujyi wa Bukavu. Rero kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 amakuru yizewe kandi atugeraho aragaragaza ko uyu mutwe wasatiriye kino kibuga, aho bari ku birometero bitageze mu 10. Aho rero bahageze babanje gukuramo ibice bigiye bitandukanye. Ni ibice byari birimo ingabo z'u Burundi, kuko ingabo z'u Burundi zaraharunzwe by'umwihariko iziri mu mutwe w'Isotafak, ni task force nyine bazanye hariya, urimo batayo zigiye zitandukanye. Mu minsi ishize ngira ngo twabiganiriyeho, ni batayo ubu zigeze kuri 16, kuko mbere zari batayo 15 haza kongerwamo na batayo ya 22e, ubwo ni batayo 22 yo mu ngabo z'u Burundi. Ukuvuga ngo rero ubu bari barakoze ikintu kimeze nk'urukuta, urwo rukuta rwo kugira ngo babashe guhangana n'umutwe wa M23, bavuga ati tuze twikusanyiriza ahangaha. Abo ni Wazalendo, abo ni FARDC, abo ni na bamwe mu bacanshuro bake kuko hari abagihari. Hari abo mu gihugu cya Chad bamaze kugera hariya, ndetse n'ingabo za South Africa. Abantu mu minsi ishize bagiye bumva inkuru y'abacanshuro bo muri Chad bakagira ngo ni abantu bataraza. Oya, bamwe barahageze, icyiciro cya mbere cyarahageze kitakiza muri ramforo hariya. Aha kongera hakazamo ramforo y'abasirikare ba South Africa baje ubu ngubu bari muri Kongo, atari babandi bari basanzwe bari muri MONUSCO cyangwa babandi bari boherejwe mu mirwano mu majyaruguru yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Oya, ni abandi baje ariko banyuze i Lubumbashi. Abo baje banyuze i Lubumbashi baraje bagezwe i Lubumbashi, bamwe barazamurwa baza hehe kurwana ku mujyi wa Bukavu, ariko by'umwihariko bamwe bahita bazamuka bajya kurwana ku kibuga cya Kavumu, ikibuga cy'indege cya Kavumu. Impamvu rero iki kibuga cy'indege cya Kavumu bagishikamyeho, yaba M23 ikirangamiye, yaba ubutegetsi bwa Kisekedi ikirangamiye, ikibuga cy'indege cya Kavumu ni ikibuga kiri strategique cyane, kuko ubu niho hantu hasigaye indege z'intambara zishobora kuza zigahagararaho. Niho ramforo iturutse hirya no hino ishobora kuza igahagarara aho ngaho. Ikindi kandi umutwe wa M23 uherutse gusohora itangazo uvuga ko kuri kiriya kibuga cy'indege FARDC irimo ihakoresha itwara abasirikare cyangwa ifata indege zihaguruka zikajya kurasa ku baturage. Ubwo rero urumva niyo mpamvu baravuga ngo iki kibuga cy'indege mu gihe cyose cyaba kigihari ni amahoro twagira. Kandi mu by'ukuri ugiye kureba mu buryo nyine bw'imirwanire n'iki, kiriya kibuga cy'indege gifite icyo kivuze kinini cyane, gifite ubusobanuro bwinshi cyane. Urumva izo ngabo z'u Burundi niho ibikoresho kuhagera biroroshye, izo za South Africa kuhageza ibikoresho biroroshye, abo bacanshuro kuhageza ibikoresho biroroshye. Mbese
bwaba ari nk'ubuhumekero, bwaba ari nk'uburyo bwo kwisuganya kugira ngo babashe kuransa ibitero byaba aho M23 yamaze gufata muri la territoire ya Karehe no mu bindi bice, cyangwa haba no kugaba ibitero haba kuri Goma cyangwa no ku bindi bice. Urumva rero umutwe wa M23 nawo ukavuga ngo aha hantu iki kibuga tugomba kukibikaho rero imirwano presque nk'icyumweru kigiye gushira habera imirwano, haba imirwano kugenda begera imbere. Ni ukuvuga ngo rero icyo kibuga M23 yo ejo bundi herutse no nk'uko nari maze kwivuga, herutse gutangaza ko ingabo za leta zirimo zirakusanyiriza amabombe yo gutera mu baturage, kandi ayo mabombe akenshi anaterwa buhumyi, twabyita buhumyi. Kuko urumva kuba wicaye urugero nk'aha ngaha ukajya kurekura ibisasu biremereye mu birometero ugeze muri 10 na bingahe, utazi aho byohereje, utazi ngo byohereje nde, nibyo bigenda bigahitana babasivile. Reze mu 23 nabo bakavuga ati twebwe dukurikira aho ibitero bivuye, aho ibitero biturutse. Kugeza rero ubu ngubu nubwo biruko ni nk'ibisanzwe nyine, leta Kinshasa n'ubu irakinangiye mu bijyanye n'imiganiro, ikavuga ko idateze na rimwe kuganira n'umutwe wa M23, ariko abahuza bagiye batandukanye bakomeje kugenda basaba ubutegetsi bwa Tshisekedi ati wa muntu we kora uko ushoboye uganire n'aba bagabo, kuko mu buryo bw'intambara ntushoboye, mu buryo bw'intambara barimo baragutsinda, mu buryo bw'intambara waraneshejwe, witabaje hirya hino naho utageze, ariko bakanga bakagenda bakwaka ibice bigiye bitandukanye. Ati cyiza rero nuko wakwicarana nabo mukaganira. Ibi kandi byagarutsweho n'abasenyeri bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'abasenyeri bo mu idini rya Protestanti ndetse nabo muri Kiliziya Gatolika. Aba basenyeri mu cyumweru gishize bagiye Kinshasa bajya kubonana na Perezida Tshisekedi, bagenda bamushyiriye gahunda ishushanyije neza, igaragaza uburyo ki amahoro yagaruka mu burasirazuba bwa Kongo, uburyo ki imbunda zaceceka hariya, uburyo imirwano yahagarara. Abo basenyeri bakiva kwa Tshisekedi baraje bajya no kubonana nande na M23. Ku munsi w'ejo kwa gatatu nibwo bahuriye i Goma, bakirwa na Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa AFC ufite nyine abarwanyi ba M23. Baricara baraganira, abasenyeri bagaragaza umurongo w'ibyo babona bishobora kugarura amahoro, bagaragaza uburyo ki bageze no kuri Perezida Tshisekedi, bakamubwira ati amahoro yagarurwa no kuganira no kwicara hamwe. Ariko bongeraho ko mu byo bo batangaje nyuma yo kubonana na Corneille Nangaa n'abandi bagize AFC M23, bongeraho ko M23 yaberetse ko ifite ubushake. Abo basenyeri bavuye Kinshasa, si abasenyeri bo muri Goma cyangwa hariya hafi, ni abavuye Kinshasa bari bayobewe n'uwitwa Donatien Nshore. Uyu Donatien Nshore rero niwe uyoboye inama y'abepiskopi gatolika muri RD Congo. Bagaragaje ko hari ubushake bwa M23, banagaragaza ko Tshisekedi nawe yagaragaje ko ashaka kuganira na M23, kuko bo no mu byo bavuga ati ubu buryo bw'agatuza bariya basore bakurushije agatuza, rero igisigaye ni ukwicara mukaganira. AFC kuri ibyo abasenyeri bo ntacyo bari batangaza, bicecekeye. Buri tangazo dushobora kuza kuribona nyuma, ariko noneho uyu musenyeri yongeyeho ko uruzinduko rwabo rugamije gushishikariza ibiganiro
bagasaba impande zihanganye kumva no kwakira gahunda babahaye kugira ngo amahoro abashe kugaruka. Noneho ibi byo kuganira na M23 ntabwo ari abasenyeri babimusaba gusa. Ikindi kandi ejo bundi nabwo perezida w'inteko ishinga amategeko ya Congo Bwana Vital Kamerhe umenyereye imvuru zo mu burasirazuba bwa Congo zimwe na zimwe yagiye azigiramo uruhare rugaragara, aherutse kuvuga ko perezida Tshisekedi nawe akwiriye kumva ibyo M23 isaba, ariko yongeye arenzaho akantu ati ntimuzabifata nk'ubugambanyi kuko hari abanyekongo ndetse n'abandi bategetsi hariya ibyo kuganira mu M23 batabikozwa. Ariko impamvu batanabikozwa bo ku giti cyabo ntacyo bibabwiye. Ibibera muri Nord Kivu no muri Sud Kivu ntacyo bibabwiye. Bo bibereye mu birometero n'ibirometero, bameze neza, bararya, baraceza za ndomboro, nta kibazo bafite. Ari naho bahita bavuga ati kujya kuganira na bariya bantu ni ikosa rikomeye cyane, ariko bikongera bigahurirana n'ubundi n'icyo nakwita nko gufunga umutwe kwa Tshisekedi, kuko igihe imirwano imaze, abantu imaze gutwara, abantu bamaze kuyigwamo, ibintu bimaze kwangirika, ibyo bintu byose guhera ku munsi wa mbere, iyo guhera n'imirwano itaratangira, abagize umutwe wa M23 basabaga ibiganiro. Undi nabo bakavuga ko ataganira n'ibyihebe ngo byoherejwe n'u Rwanda. None ubu bamwe mu ba hafi be muri ba Somambike be barashaka kugaragaza ko yifuza kuganira na M23, ariko abakurikirana bagaragaza ko Tshisekedi ibyo yemeye sibyo ashyira mu bikorwa. Biba bimeze nko kuvuga ngo mwumvira aha ngaha. Kuko ngo mu nama ejo bundi yabereye Dar es Salaam, we niyanagiyeyo, yari avuye muri deal muri Chad, bucyo yakoze yicaye kuri kamera, ajyaho arega u Rwanda, afere irarangira. Asabwa, igihugu cye gisabwa, SADC ndetse na EAC bamusaba nanone kuganira n'umutwe wa M23, basaba uwo mutwe guhagarika imirwano. Sibo gusa, imiryango mpuzamahanga, ibyo bihugu bikomeye byose agenda aririra, bose icyo bamusaba ni kimwe, ni ukuganira. Aho hose rero agenda asaba atakambarira agira ibiki byose, birangira bamusabye kuganira, ariko kuganira ni ikintu we adashaka kumva. Niba yicaye barimo baganira na babandi, nimba bategereje ngo basohore itangazo yivuguruze nyuma, ariko biraba ako kanya haca kandi kanya ati ngewe aho kugira nganire n'abira byihebe niyo byansanga mu nzu wanjye. Bivuze ngo nibi byose nibi naba basenyere barimo, nabira Vital Kamerhe yavugaga, ibi SADC yasabye ifatanyije na EAC, ibi ba Guterres birwa basaba, ibi niyo European yirwa isaba, ibi bande bose birwa basaba, n'ubundi birangira bibaye amasigara cyicara, birangira bibaye nko kubyinira imbetezi. Igihe hari cy'umugabo nashaka kuganira, ngewe nzaganira n'u Rwanda, nzahura na Paul Kagame duhuriye mu ijuru, sinyine kuganira nabo. Ariko igihe hari cyo nuko Perezida Paul Kagame hari ikiganiro yagiranye na Jeune Afrique, bamubaza niba yaba yaranyuzwe n'imyanzuro yo muri iriya nama iherutse kubera Dar es Salaam,
ibijyanye no guhagarika imirwano byasabwe n'abakuru b'ibihugu, we yasubije ko yanyuzwe, ariko ikigomba kurebwaho ari uko iyo myanzuro ese izashyirwa mu bikorwa. Ibintu byarasabwe yego, ariko se bizajya mu bikorwa? Yongeraho ko uruhare runini rwo kugira ngo ibyo bintu bijye mu bikorwa, ibyo byasabwe rugomba kugirwamo ari Kongo yo igomba gukemura ibyo bibazo. Yavuze ko nta mpamvu n'imwe yasobanura kutitabira inama mu buryo bw'imbonankubone kwa Tshisekedi, kuko ijoro ryabanje yari yahisemo kujya muri Chad gusaba ubufasha bwa gisirikare mbere yo kwitabira inama akoresheje ikoranabuhanga. Yavuze ko ibyo bisobanuye imigambi kuri we, bisobanuye ko igisubizo n'ubundi cya Tshisekedi ni intambara, mu gihe abandi bashishikaye barimo barafata indege bagenda mu biganiro bagira ibiki, ariko we noneho hagiye kujya kwitabaza abacanshuro. Abantu uri bumva bari abacanshuro muri Chad abenshi ni abaturuka muri Libya, kandi bari abacanshuro muri Libya bigize no gukoreshwa mu zindi ntambara zagiye ziba hirya no hino muri za Sudani zaye hose. We rero yagiye gushaka inzira bagende baturuka hirya no hino, hamera nk'ahari base agiye gufata. Ariko nanone ntabwo byaba bitangaje kuba uriya mugabo uyobora Chad yamuhereza abantu, kuko nawe akeneye amafaranga, kuko Chad ubu ngubu iri mu bihugu byugarijwe n'ubukene. Akeneye amafaranga yabo we yakohereza, akeneye amafaranga y'abanyura aho ngaho. Urumva rero umukuru w'igihugu u Rwanda yavuze ati kuba ubwabyo abaperezida bangana kuriya barahagurutse bagiye ku kibazo cyo muri Kongo, ariko nyir'ubwite ukwiriye kubura aho ngaho, ahubwo we akicara agakoresha news akamutunga kamera akavugira iyo ngiyo. Ni icyerekana nyine ko we Jomanfu bibera hariya, nzagumya mbyegeka ku Rwanda, nzagumugera kuki nsaze imigere hirya no hino, ibintu nk'ibyo. Aho rero yavuze ko muri biriya ndavuga Perezida Kagame, muri biriya by'uko inama ya Dar es Salaam yasabye ko u Rwanda rugomba gukuraho ubwirinzi. Yavuze ko ikijyanye n'ubwirinzi kitagomba kuvaho, kuko u Rwanda rumaze imyaka 30 ruhura n'ibibazo biturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagarutse ku masezerano bagiye bagira, harimo yo muri 2007 urumva, yo kurandura umutwe wa FDLR ufite ingengabitekerezo ya jenoside, urumva. Yongeraho ko u Rwanda rutakwiriye gukomeza guceceka. Agaruka kuri bino bihugu Tshisekedi arimo agenda atakira ngo mufate ibihano bigenda uku harimo nko mu Bubiligi. Avuga ko Ububiligi ubwabyo budakwiriye no kwivanga muri ibi bintu, cyangwa Ubudage, kuko bari mu bateje ibibazo. Bari abantu bari hariya bavuga ikinyarwanda ntabwo biteretse hariya, bakatiwe imipaka, kandi iyo mipaka yakaswe n'abakoroni. Paul Kagame we agaragaza ko ibyo bihugu ubwabyo byobyo abo bakoroni badakwiriye no kwivanga muri ibi bintu, kuko aribo ba nyirabayazana, kandi bazi ukuri ko ari abantu bitwa abanyarwanda babatakiye, yewe ari nabo babajyanye hariya. Agaruka rero ku kibazo cyagaragajwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo bundi, yavuze ko u Rwanda ngo rushaka guteza intambara mu karere. Paul Kagame yavuze ko ibyo Ndayishimiye arimo avuga ari amatakirangwa, avuga ko umuntu ahubwo udakwiriye kwatsa umuriro umuntu n'ubutinya, nimba wakije ugomba kuwota. Avuga ko ahubwo ibyo Ndayishimiye na Tshisekedi bakora
ari ukuguma babiba inzangano, babiba ingengabitekerezo ishingiye ku moko mu baturage, kuko bashyigikiye umutwe wa FDL ndetse banigamba gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Yavuze ati nibo bashaka kwizera amakimbirane mu karere ashingiye ku moko, ku mitwe igendera ku ngengabitekerezo y'amoko n'izindi politiki zitubaka. Ntabwo bumva ko nubangamira abantu bazashaka kwirwanaho. Mu by'ukuri ntabwo nzi icyo ibi bihugu bibiri bishaka kugera, ariko ntekereza ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukuri kuzatsinda. Bakwiriye guhaguruka bagakemura ibibazo bya nyabyo, atari biriya byo kwicara umwari Bujumbura. Nk'ejo bundi ngira ngo mwabonye amashusho ya Perezida Ndayishimiye ari mu Kirundo, abavuga ati abanyarwanda bazaze, ati ubwo bibagije izina rya Kirundo, ati nagiye bigize badutsinda. Ari naho avuga ati nibanaza nta nubwo bazamara n'amasaha 2 aha ngaha. Ariko ubundi ugiye kureba mu by'ukuri hari amagambo, nta magambo y'ubushotoranyi, nta magambo bahoramo, nta magambo y'urwango mu baturage. Ubundi ubwo mu bisanzwe abaturage nta kibazo bafite. Umuturage wo mu Burundi afitanye iki kibazo n'umunyarwanda? Ahubwo abo bakuru b'ibihugu bo ubwabo nibo bifitiye ya ngengabitekerezo yabo ubwabo ya jenoside, ya ngengabitekerezo ishingiye ku moko. Ibintu Perezida Kagame yavuze ko ari no mu byo mu kinyejana cyashize. Abo bantu bagifite imitekerereze ya kera, ubundi bwo bakwiyapudetinze. Noneho ku bijyanye no gushyigikira umutwe mu 23, yavuze ati ubwo munyamakuru yamubajije ati ni kubera iki u Rwanda rufitiye impuhwe M23, kubera iki? Arangije abasubiza, mbere na mbere mfitiye impuhwe u Rwanda, igihugu cyanjye kisanga muri ibi bibazo biterwa n'abaturanyi badashyira mu gaciro n'abandi bantu bateze umurindi amakimbirane bibereye kure. Abo bantu ni bya bihugu by'amahanga n'ubundi hahandi Gisekedi arimo agenda ahita asimbukira, babazungu bafite inyungu muri Kongo, bajya gukura ya mabuye, bajya gukura izo mbaho, bajya gukura ibiki byose. Ni ya South Africa imwe ya Ramaphosa ufite yo ukuboko mu gutwara iriya mitungo iri hariya, urimo wemera guhora yohereza abasirikare bajya gupfira hariya. Arongera avuga ati naba mfitiye M23 impuhwe. Abaza umunyamakuru, yego shingiye ku bihamya n'ibimenyetso. Uyu mutwe urengera abantu benshi bamaze igihe bacunaguzwa, bicwa, bameneshejwe bakabimunza. Dufite ibihumbi by'impunzi zatanga ubuhamwa bw'ibyo. Niba abantu bagirwa nabi nuko bafitanye isano n'iki n'u Rwanda. Abagize M23 bashinjwa ko ari abatutsi, barashaka kubirukana ngo bajye mu Rwanda, kandi si u Rwanda rwabagejeje muri Kongo, kandi nta mateka y'ubukoroni no gukata imipaka y'ibihugu bya bindi navugaga. N'umukuru w'igihugu yabigarutse aravuga ati bariya bantu ntago bagiye hariya kubw'impanuka, bahajyanywe n'abakoroni. None kuki ari nge uri mu bibazo? Kuki bari abantu urimo begeka ku Rwanda? Mbere na mbere banza umenye bagiye hariya bate, bari hariya bate, bahajyanywe nande, bakwiriye kubaho bate? Igihe rero urimo baka uburenganzira, igihe urimo bahohotera, igihe urimo batwikira, igihe urimo bica, igihe urimo batwika ukabarya ari bazima, bagomba gukora iki? Bagomba kwirwanaho. Ati njyewe mbafitiye impuhwe kuko bafitanye isano koko n'u Rwanda, ariko ababajyanyeyo nicyo kibazo kuruta n'ibindi byose. Arangije ati iyi politiki mbi yazanywe na guverinoma ya RDC igamije guheza igice kimwe cy'abaturage ba Kongo ishingiye ku moko yabo. Hanyuma ni ukubera iki nagira impuhwe abo bantu? Mwahitamo ko nifatanye na guverinoma ya Kinshasa kandi ariyo muzi w'ikibazo? Kubw'abajenosideri ba FDL, kubw'abazarendo yashyizweho na guverinoma ya Kongo kugira ngo ikore ubwicanyi bushingiye ku moko, cyangwa se kubw'ubuyobozi bw'u Burundi bwinjiye muri aya makimbirane bufite intego imwe yo gushyigikira abagenzi babo abanyekongo mu mugambi wabo w'ubwicanyi no kurimbura abo bantu. Arongera ati ikibazo nk'iki cyabayeho mu 2012 kiba 2013, kubera iki nyuma y'imyaka 10 iki kibazo kigihari kitakemuwe kare kose? Ibi nibyo bibazo byo kwibaza. Aha harimo agaruka nanone mu 2012 2013 umutwe wa M23 nibwo wavutse. Uvuka kubera hirengagijwe amasezerano yari yarabaye hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa CNDP.
iyo CNDP aba barwanyi n'ubundi bo muri M23 bayibagamo, bano baya Makenga n'ubundi bahaga muri CNDP, yarimo na ba Rurankunda na ba Ntaganda, yewe n'aba ba Bodwe n'abandi bose bari barimo. Ati kuki 2012 na 2013 abo bantu bagezeho barambika intwaro bagenda no mu nkambi z'impunzi za Uganda nahe, ariko kuki iyo myaka 10 barinze kongera kugaruka? Kuki ibyo bavugaga, kuki ibyo baharaniraga bemerewe na leta, kuki leta yarenzeho ibyo bintu nibishyire mu bikorwa? Rero hakongera hakazamo nabo barundi biyemeje, bagiye mu mugambi wo gushaka kurimbura biki aba abanyekongo. Barabizamo rero kubera bafite n'ubundi ya ideology y'ibijyanye n'iki n'amoko. Noneho kubera yageze aravuga ati ko M23 wigizwe n'abanyekongo, kuki Kongo idashaka gukemura ikibazo cyabo? Kubijyanye na FDLR rero bamwe ati ese FDLR iracyari ikibazo? Aravuga ati oya, baracyahari, bamwe barahunze abandi berekeje mu majyepfo aho bari kwisuganyiriza bakurikiye ingabo z'u Burundi bava i Goma bajya i Bukavu, kandi ahiri hose tugomba kugira iki kwihiga. Muri iki kiganiro twatunyuzemo mu ncamake yagiranye umukuru w'igihugu Paul Kagame yagiranye na Jeune Afrique, yagaragaje ko iyi style ibintu biri hariya ni ibintu byose bikomoka ku butegetsi bubi. Yagezeho anagaragaza ko ubwo butegetsi butanatowe, ati ubwo butegetsi Tshisekedi n'abamutoye arakoresha ibintu by'igitugu. Ate se nago mufite ubwoba ko u Rwanda rwafatirwa ibihano bigiye bitandukanye? Ati ruhezwa mu biki? Kubera izihe mpamvu? Ntabwo mbitekereza, nibyo bifatwa nkaho nta shit ingabo z'u Rwanda ziri, ariko FDL iteye inkeke ku mutekano w'u Rwanda, rutewe inkeke n'abacancuranwe n'ubushotoranyi bukorwa na Felix Tshisekedi n'u Burundi ku karubanda, nabyo birigaragaza. Aba bantu batunenga birengagije bitubangamiye, bari barihe mu myaka 30 ishize ngo bakemure ikibazo? Bakoraga iki ngo babuze guverinoma ya Kongo gukomeza gucundaguza abaturage bayo no gukoresha abarwanyi bakoze jenoside mu kwibasira u Rwanda? Twebwe ntacyo bitubwiye ibyo by'uwo muryango w'abibumbye, ibyo byabo bashinwa, ibyo byabo bafatanyabikorwa bose birwa bavuga ko ingabo z'u Rwanda ziri hehe? Ziri muri Kongo. Avuga ati twanyuze mu bihe bigoye mu 94, ibyo bihe byaradukomereye. Icyo nababwira rero kiroroshye, ni ya nkuru y'umugore nababwiye mu ijambo ryanjye mu kwibuka jenoside ku nshuro ya 30 mu 2024. Mbere yo kumwica abicanyi bamusabye gutamo urupfu yifuza, igisubizo cye yabaciriye mu maso. Nanjye uhembera ugarura ibyo byose, ushaka kurasa u Rwanda, ushyigikiye abashaka kururasa, ari ibyo by'amahanga ari ibiki, uzabizana wese nzamucira mu maso. Ngayo nguko katubashimire.